kugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru Ithati mbeta MAUREEN KINYA monanete wa mathio ntuku ya narua ni Purity Richard amona Nteto ira nkureterete ni tukagucokeria muchibi jamwe jama karika ja ntuku egoro kiri rwari rwa nkindano ya ungavana Akarina KINYA atongere gwita maoni jawe iguru ria rwaria rwa nkindano ya ungavana Akaribatigania kuria kuriwa nyuma ya njogu kwenyangia miunda yao Turakuretera gicunje kia mbere kia ntangurutano cha ward kiumia giki tukimurika ward ya Gist. Ntuku egoro University ya Kemu egwatanirite na Media Council of Kenya, Weru TV na nyomba inge cha Nteto ajakethitune kamumeru ni barethirite bakithuranira rwari rwa imwe kwa imwe na rwirigite kia ungavana kaunti neji. Ngavana wa Meru Kiraitu Murungi na Senator Mithika Linturi ni barachumirie kiri rwari ruru aria barari na kanya kagucokia biuria witetera na kinya kwariria jamwe jamantu jegie mumeru. Urogo chwagite giki ari murwiri kiumbe kawira mwangaza amona bou atachumirie kire kuthujwa guku. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki ni agutumurikira imwe ya togi iria irakujirirwe kiri rwaria ruru rwa nkindano ya ungavana. Nyuma kutho batongeretio kwa miaka 5 aria ngavana wa Meru Kiraitu Murungi urokwenda kuthurura jairi Senator Mithika Linturi akenda kagita kwa ngavana na muna mbunge we kuruka wira mwangaza KINYA na giroto kwa ngavana muthia jwegoro yari ntuku ya wikiro latirine nikenda Meru bamenyanwe na mathugano ja mega ja kaunti Meru amna bubu bairi babo aria ngavana wa Meru Kiraitu Murungi na Mithika Linturi bashimire nikenda gucokia biri bwa Meru naja nandi ontora bonekana bugitegera muno ni manto je yitsibitari Nombere kwa mbirio ntububu ni Senator wa Meru Mithika Linturi akithoma watho urabugite ati mtu agitarwa nja kwa minister wa mantu jegi ugima mwiri ne kaunti Meru no mwankethro itite ngugi kwa miaka 5. Hii niyo County Governments Act niyo manager uritibungui wa county government na tuendelea I will also say nankendea 70% of cabinet nikio ntu Meru iruite ne filite itu conform to the requirements cia sheria hii na bano ntu ni athomu ne barabangi bathikirite wana Martin section 35 subsection 3 you are a person may be appointed as a member of a county executive committee if that person is a Kenyan citizen, owns a first degree, has knowledge, experience and a distinguished career of not less than 5 years in the field that is relevant to the portfolio of the department to which the person is being appointed. Ontububu ngavana wa Meru buringire guru akigwa watho ni buete kanya kuthura kana kare kuthura. Ete sheria endo talo mabwega. Onto dieteruga may. Dieteruga shall. Ko ne kuga you can do it or you may not do it. Ko my friend echo kadome into geta statutory interpretation. Nila kuthomithia mantu egwega amna bubu Mithika ria kunganirwa ajokeria ngavana uju na wamithoma no ntuna kwenda kuura na utumia riitwa mi no kuona clearly katiba yekwira lazima with the knowledge lazima with the experience na wina distinguished career so kwa tuika kuina clear provision under subsection T ya rob with ya okay angwenda kuwa yes interpretation ni me kwa dhani oyere ni okosi ya failure ile rinondo tutena uwezo bantu wana uwezo wa kurun those departments no ntubonge bra kutinirie ni kirebo bairi no retete witi nambere mono kuma kithirikari nene no warache na Uhuru Kenyatta every time na nauri barache na mukamata ndege so mantu ni akuria akuane ontu mbeche itikairwa no ntumbanje tinio etinya kairwa na atuansire kiuria na no meba injuri nemwe so na ngetho kiula wa imantu ya Meru ukaria yenu bwingwa na kugatha no story na ngavana Kiraitu Murungi akebera kiuria giki okay nande Mithika imochore munene mono
wa number 2 miaka 5 ya mbere ibari very powerful hani ototoga no twikiro kilomita muna gwaku that time kuna ndi okay ibwaga sana igwetekia isiekirwe uni bamenya ndi contractor ngabana lare kangeta road ite ni runu atwere kinyiringi na ichigi 9.5 kilometers itiera ni ndambanje tia loke ya urena no kumenya wengo itwaiba twatete guteta we turae wa mbeca na barabara ilo twatirwe mbeca na baruthithia barari urenda 21 billion na billion imwe yo twa wainaia so thirikari ni tufilite ile national lakini ile twari na power at least mantu ya thithika na ikyo tukwenda butuikia simio tusimianira na babu amono twabute taritaya na utubarira tu gutikira kiro riru ni mantu jeki ithurano aranga bana Meru aroriru keja kwithirwa agacindo ithurano nibi kethirwa agetikiria gugituika Governor Kiraito Murungi ugacindwa kiri kithurano giki gia tariki 8 ugetikiria gucindwa kana utitikiria Governor that question does not arise ondoni nteshindwa ungicindwa ugetikiria ngashindwa ate na jasireta mithika ninturi ethori na uge bwawe in any contest no lazima guthe amucini na mucindano na ngwendo bura problem ira tu ndiona ya Kenya na tutura maktaimu na ya kurubanduki baba titikira cia election results ciaumira na lakini kankwendo kuira attitude ya mtu kwa atishindwa kutumbikana utumba kumenya bora wananchi bakari. We want a fair play. Results IMBC have enough confidence nayo nkathithia campaign fairly respectively na kimuntu wende kenda aumba kuona am the best candidate na fibe ngaimbitie in any event kwa twika antu batampa mandate yoba tongeria au respectively consent na mbetike non to the choice ni antu bakuthithia teku amenya ni lazima we nkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki kagitene okauwa kari na tongeria ba Meru ntuku ya narwa ni bachumiretie kwariria rware ruru rwa ungabana baba inge bakiuga irurare na murutira jwa gukenera amona bo baba inge ne bamenerete kawira mwangaza bakiuga batenganiri newe kurega guchumiria kindana na tongeria aregani bawe bage siasa ni bethirete bakiongera na kugana ndero irororo tigigate kambarathi ijere ira ithirete gichumiria Weru nene chionga bana Kiraito Murungi na Senator Mithika Linturi Dennis Mugendi na maoni jakari na tongeria ba urungo chokia nkatho no nto bandi betiera ni rathongi sana itora mitegerere Meru yonthe ibara mitegerete na Kenya yonthe na to achokeria Governor Kiraito Murungi nkatho na Linturi kwithirwa bachitete na gwita ende kirigarania na ara tutironere muruirigite o kawira mwangaza ura tureterete kwithirwa inya wethirwa bare obo bathatu kenda biuria bira kawira mwangaza ora ya TV newe oria Kiraito au no oria Linturi bonthe tuthikirite na tutegete ko iturategerere na tona kawira mwangaza imugwa imuntu tebuo tongeria no ntukeja kwithirwa imutongeria ringi chita agetara akaungana na Kiraito na Linturi bakorwa biuria na andiki Nteto barabaroraia na tugategera tukona mutongeria wengwa nuriku ni maoni mwanki jareje ititwe ni akarimie na ije yembe kumania na gikaro kerwa ria rwa rwirigiti kya Gavana kaunti ya Meru ruria rurathuraniritwe ni University ya Kemu na nyomba cia Nteto cia Meru cionthe arena kuni Kiraito Murungi na Mithika Linturi akibaraciumirie indika wira mwangaza aura tigo kwithira bonthe bagwati ugeni. Idea was good na inkuga ibwaga kireo media houses irerombete go participate no ntwira ne kuonania level enge egisiasa kire Kenya aza na twategera ne rare mbere lakini ntaiberwa ndawerwa muno kawere kuria kwejo to simamia kenze Nteto ya wanawake batu twe wanawake turare shuja mno tokiwa twena mandamu oto thetera nyana umbunge lakini no tonararere kuya kakaria na ware na maendeleo yake ona nairi na ukithakene lakini oni ndaiberwa ndawerwa muno no to bacioria biu bia Linturi na Kiraito biu barombere kurania turathikiritie Gavana Kiraito na aracokeria ciuria bura kwagirite
kinyale ntore na araciomeria acokie cioria bia media bora kwagirite lakini vira bia turiarerie ikawira mwangasa ura tweterete no rawi aringite siasa sana kaunti ya Meru etwonagia bora katuritira ngui lakini turamwetera kenda tona atwira agenda cia Meru County turamwacia TV-ni onto bubu butarakeneria antu babaingi irathongi nonto kwi muntu urariria au muntu teraisi bura mbo buthitheria lakini kukulukira rwari rwawe rurararaia ndo atumire wa tomwenda kana tomuthura na kawira no makosa yara kuona athithetie na bweri wete kana ntu tibo ko bira sambura na wara kuraraia umo bwaku bora kwenda na bora kumenyibo kathitheria antu baku na kwe muntu wibasi wakawira na atamona lakini yoro kureterete kumuona muthikira na ibo bora muthitheria na mwendera inya wa unyethera atamwendera kawira ni letete ndao ni mnogire afuasi bawe kawira abati weta candidate yogoro tukethera tukiwa twi na mbarathi ithatu tukamenya biorio bira bakurania ukethera na aretere inkuibwa anto bemo weta muno lakini au na aratere maxi eto mimbi na arona niriete mutongeria utemya gwethera we mutongeria wethera wekira anto bange na anto baratega irare nyumo barare anto na nandi akaribaba bakiuga ni bathirite witikio na kawira mwangaza njandela yorare yokwana niliromba kwewete ukendeleza ngwiro ukendeleza lakini tokwana kawira mwangaza utebinya utemaono na yonya yareku ende torua tomwete tokiangavana re iria kombo toritera ngwe wo iba obieta na nyabio eta abia ichithete kenda mure koi muraga mukuru owe negoro iro kurare ni media council pomve ndene Meru County media chionde ira ikaraga guku amuinya na baite no ntonkorika na ngatega nkona baite ne advertisement ewe gutangaza ntukera yegoro ende kawira we atirombere gukinya koguo ora turagire kawira yegoro kendibeti ere no uto mwaga mathikone no uto mwaga miranone no uto mwaga biathone bieto tiga okiona kawira tiga muone TV newe kana kanche newe na murega areo murega kareka kuija kawira ateja na ndi kawira ri mami wetu ri urendo tutonga iria ara kimurega ri no gwitwa program ni ukarega kuya na program ira irithiete kwariria thina cia antu babutinda kubera macinani wo gutigutosa kinya kubatha niba kuromba nyomba cia Nteto igwate ugeni kinya rwiriba itibingi kenda bari amiru babathikira na basiura ni mutongeria uriku akubua wanasiasa kwibara ingetu makilingo ene aki debate ne ontu yaira irari ku ne muntu ombo tofautiana mutongeria na muntu wetuma ko debate ira cia devolved ito ya ontu ya Meru County to na consensus kenda itombe kubwithru nyacio no tutuguthikia tugaria Nteto citu ndio tutangazira ya media ya twita ra media yonde ya twita turitu twerese bwana nchibo tukwenda kurutha tubari tubetiga no ntiro tukomboka va mwana nchi mwingi antu baingi kinya bara batakiombo tuona so mtu natigio kuthuka mtu na yeberese no ntikie tharaka gikwarua Kemeru gikwarua timbi mtu okuthukiro tukerera cha ruterero MP ruterero mawa ombere buru ndenda tontu musalendo etyo na njagi smart etyo na kinya Johnny Pong bonde bari muntu ngwira ombo te gwetha eturitira twenda ma MCA kinya media renge organize ma MCA veto nento especially barato atarere gitare to nyato tebona to tishengwe onereko iba urete ndene ya county ineke ya ne town sietu Dennis Mugendi Weru TV mushini o maua county ya Meru akariba kuma thaula irangi na nchengere batigi bagitaraga thara nene nyuma ya njogu gutonya miundene yao na kwenyange imera iromba reo nande ne thirikari amwe na rwangi rwa gukaria nyomo ni KWS gutonyera na kubachokeria mareija asara iria betithitwe ni nyomo iji ni bongerete na kuga njogu iji ni twekete ugwati bonene kiriana baonde iria bagweta chukuru rokere kainda
akari muno arimi bankereche laira ngina Thaa urwando rwa Kenja ibati utala sare mbesa kathomba miundene yo nyuma ya kwithukirwa nyumoshia kithaka ire bakuinjo unashiatia sio kinyanga imera bio mwanka muthia biria bakurima rwa wishwira kiara mune kiu ire nguruke njou 60 njou ichongwa ojuwera wo wambu ukora njou kerekerete njirorore cheche unanga membe ibo muntu enarete thina ai mwatethia akibithira graftendi watu eka membe yongwa ni ondireregire muntu eregirite muritira bya kuria imona bya kuria nkori atire kathirikare no njou iche thirikare njou tatu eka nyumba tendethia njou iche thirikare kathirikare na ire utuma watu tura thina na tutikuona muntu ro tuthiata na ribure bakuria thirikari nene watanirite na wangiro kare nyumo ishia kithaka ya rukenda burwez ni ukumela ati kiri kuria sare ye burwe bashoketie mpare ne ringi Rwanda ru na muno njo iji osiro ntere kwithamia nao buruni ontukaro akamenyeria netukuwa turi atori na tongeria ba iturari thirikari ya national government ne bweri ukumira na compensate kana kuria ngarama iranjo ireketie kwenyangia into biantu KWS itukuromba through county commissioner beye bariki kwailia mawenyangia ara bwethekirite kire irio bietu bireketie okinyango nenjou nonto antobeto bategemea kintu kenge tiba urimi bwa nyanya na mpempe na twinto tungi turato kinyangitwe ninjo romba thirikari tuyende utorieria bora bombeke gutubwetheria bongwa batorieria tito chumbura ndene yeturari na kinya na beto wita skuru ibo chikwenyange kinya into miunda mbi manto na yonthe ni asara kitwenio batu takubyo tona kiri kechio ende thirikari no ntonyo benefit ake boke njoi ibone batu na twito kunyilika reti atorera into bieto na impare ne tore totekinya inya miunda ne tore takubyo twiraetie miunda ne otukwiraya ende into bieto byareware ni bitweto atathekana byo na buni atiaturi imaraba kuatana boba kindukira mashukuru rukire ndire yo madhanyu moyiwe tabata trimane ashio njirene atu tena ukaria bobo wega ndene ntore la irangi wito wetio karia bobo ya tafadhali kwambe kathirikari ne tutethie bureka umba no ntutu ina thina buru njou ni rokiretwe tukerwa ati batu itumenyaniriria njou na takombeka mwana ndamwe akamenyaniriria nyumo kinyana skuru woboto no mwanga wike mwana chukuru njoi last year ichiare onarengi ichaora ire mwana na jegora mono itho uchaora ire mwanga tha ito kwa atari kwa na no thirikari ne turi tugori thirikari gari ate nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Ogwane bojorete njemwe kwa umwe wa baria bagochwa gite kia MCA kia wodi ya Mwembe tawe kinga kaburia nyuma ya amba kuithukira nyomba yawe na kumuya into kathomba irio chiringi ngiri 190 na mutungi jwa gas kaburia na ndine ataririte kumakira uturo bwawe nyuma ya thuganirwa gutiga bari kiraga chio gitene kiawe na mbicha yawe iratone biawe gintu kiria kuga ni makania kumania na murunga mujwa jwa gisiasa Ogwaya anu abwambete mochie kwa Rosemary Nkinga wa Kaboria omwe warombigete kia MCA wandia Mwembe kerege chigombunge kia Mara nyuma ya nto batakomenyekana ko bunje na kuthungira gwake na kuija asa uma na ndengwende na threat lakini uto mandungamia wira bwako bulangu ruta bwa gutetera ntu ba Mwembe punga batengite tenkingo nitaendelea tena imara kare rure Jumapili otugo kenda gokia muthenya wegoro ire kujeretu imabisha bochonkoni kuma kerege chigombunge kia Mara ara chiringi nkorokia ngiri 150 mbesha baribari chaombire kura Pakuta ni ukweli kuna mahali mlango gate ilikuwa imevunjwa na mlango na aliibiwa pesa 150 akaibiwa mtungi ya gas na redio. Wenye wariiba ndio tunaendelea kutafuta ni akina nani. Kwa hivyo tunaendelea na investigation.
Kũringana na Nkinga ukirethira mirango ya nyomba ĩnu yonthe ĩrĩ mĩrugũre na kahiũ karĩ gĩtĩni na into bingi bibingi biaraganĩte kĩrĩ nyomba ĩnu. Ndari kuchwa rũji rwa kuthamba kitchen ndethira ndaraitha mulango wa kitchen ndona wi murugure. Alafu ndanauta ndugagira ndona ka stovu katio kameko. Alafu ndona into mubieturitwo au mulangoni wa kitchen. Iga cia mbeca ugĩte ndio kana ũmuthie ta ya nyomba ĩnu na mũtũngu wa ngaci kuma ntu ĩnu atibiringĩtie metho. Au kwina sofa set kwa ina kajiu kakwa ka kitchen kaigirito au on the sofa. Alafu ndona music system talioni athire. Akiongera ugĩte na kwĩguo guaya bonene ta muntu mũkana nkinya mũringichiacha na kuongera aringichiacha bantu akaiba bateri no kuongerwa gokaria kagita gaka. Nonto onakethwa utikuvamiwa no kuvamiwa na kanywa kwetuka intimidated kenda tutiga siasa. Lakini wewe nina pono ntupo agenda no lazima tufumilie na tuendelee mwanga tuliki. Nkinga arĩkĩrĩtie akiugaga no akwithirwe na acindani bake bagĩchiacha nonto ntugo ithatũ nthiru mbere ya ntu ĩnu na aria kwambĩria gũkĩra gĩchiacha. Ntegeria kuuga ati kutai na element ya gisiasa au that day. Unaweza kwa na dhagali of any other nature. There must be, I believe, element ya gutumania ndiye mwanamke nkira na nkira temone kuendelea na siasa. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram mbĩtagwa Martin Mugambi. Heta nambere na kurumira Nteto cheto cheru thethatu nchokete nyume akagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Urathimo uritingugi bwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount, then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Uncle, kwani sikizi ng'ombe itani seresere ukikamua? Saidi po. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi po. Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiangalia mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kirendethia chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name.
Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi mainge kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Beyond Zero bagwatanite na Rwangiro gima county ne Tharakanithi na gwati mbarubange iba kugwata ogeni ahari na ekuru kiri kampi ya utheri ya murimo jo fistula kwambiria tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo sibitari ne Chuka County Referral Hospital county ne Tharakanithi. Murimo jo fistula kiri ekuru jureta goikuigwo rurubo mwana kagitaga karaja na ugacherero kono tungata bwampui. Murimo jojo ga kugwata nurema gukurigiria kuma komumago kana kioro. Utungata bo murimo jojo na gutegwa kugeta na mbere tariki 16 mweri jojo cibitari ne Asia Chuka County Referral Hospital, Mpukoni Health Center, Magutini Hospital, Tharaka Hospital, Kibonga Hospital, Gatunga Model Health Center, Kathangachini Health Center, Kajoki Health Center na Mudhambe Health Center. Kuthenjwa kenda kurigita fistula kugeta na mbere tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo cibitari nenene ya Chuka. Nionto manto nkuruki ringa thimo gukurukira namba 0727 337 337 kana 0733 333 004.
Ntariki 25 na ntariki 26 mweri Juju 5 ukethura na motungata ja utheri ja ugima bwa mwiri kinine gya Kathwana Tharaka Nithi County. Motungata jaja ija metho kuthimwa kansa ya njero chiari na ya nyonto kiri ekuru, kansa ya romenio prostate cancer na wandikithia bwalinda mama kiri ekuru barito, kuandikithia ana baraba taukirine chunche bya mwiri na murimo jo mukingo amwe na kweo mataro. Ntumirieji igwati mbaru ni Slovak Aid. MCA newe mutongeria wonekaga kwithirwa ari akue buru na muringi kura ithurano bya mwaka jojo gitigiki ke MCA ne kionekete gukuchiria roirigite nkabo na kinya wodi goji estate sigeri nyuma. Mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kenywa na thirukanite na wodi eje kwaraniria na akari kuthikira ugambi bwa tongeria baraba gochwa gitigiki na nkuruki kuthuja mirandi ire thithitwe rungu rwa MCA wakagita gaka negesigo kiojurite kajuga ga siasa kagoka togi na gikene gicunche kya mbere kya riboti eje ntangurutano cha ward aria kiumia gike tokumurika Egoji East. Kiumia giki turimurika ward ire mwankene jwa county ya Meru na county ya Tharaka Nithi nio Egoji East. Egoji East ni imwe ya wodi ithandatu cia gicigo mbunge gia South Imenti iri na akari 35,000 na aringi kura 17,943. Wodi je kagitene gaka ikuchiritie arwiri giteke MCA 15 wa mbere ari MCA wa kagita gaka John Paul Kireria. Ni competition njega iu ni ukuonia giteke na riri na ni kuonania uria karite gitina ikaritie bwega nuntu kero gakaritie buruku kero kari murebia nyanchoria kama matereka balabala ena mantu jamai batige na tamaa ya guchwa gitiki. Mheshimiwa Kireria uri urungi na tigiti ya kiama kia UDA ethiritwo agitongeria wodi eje kwa miaka 2 ja kansla mbere ya kuja kwa thirikari cha matura na miaka 14 ja MCA. Nitumbite kwaraniria na bamwe babaria baguchwa kurita Kireria gitine giki ario wini gataka uria urungita murwiri kiumbe na ni mwari wa uria wari kansla wa ukabere uria wijekene muno takanana. Kireria tori jekene muno mbita kwa mwari wa kanana. Kuma mbumite Egoji jama aja turi na Rua Maxwell gikurune ndingaira gituokia gikurune ndi mwana biashara ndina matatu ngogesia matatu ni cio ndithagia na inya biashara ingi kwina business twithara twinayo collaboration na sister kwa ya kwendia nini na wholesale bed sheets, bed covers na wholesale. Muchoi Damiano uria warinde bene ya nkindano eje kinya mwakene ja 2017 na chokierete na tigiti ya Jubilee. Ina biashara nyingi muno Egoji na te Egoji onde ni Meru County onde imbila wande na biashara ila jieta kwa Loyal Saints Funeral Services na nibandikite especially antu Egoji baba ingi muno imbila wande na biashara ingi jia mahoteli na jono bandikite antu kuume Egoji. Ungi uria twaraniritie na weni Erastus Misheni uria urungamina kiama kia William Kabogo kia Tujibebe. Ndari senior police officer OCPD na ndari taya honorable na miaka yakwa 60. Then kumau nande now I'm doing business ndina biashara nkorita na ni mukulima ndene Egoji East. Tuchokete twaraniria na Kanywa Gitari uria urungi na kiama gia Safina. Mbumete Koire within Egoji East na oni nderetwa just within Koire bakethwa mbaraga Kimeru kiri upside down undi Mumeru. Mbumete mujijwa Gitari wa Kamde na Jojo niwe Kamde. Mbuga giciaro kiria gikuru ni baije Jojo Simeon Kamde niwe arari mubunge wetu wa mbere na nini kajuwe. Na wamuthia kwaraniria nawe ni uria wijekene muno ta rietwa ria kibande ari Alan Mwirigikaria. Turayonga mbumite ni mitune indi ndita biashara maketieta kwa miruriri no ndira na mantu ja computers. Bangi bara barungi gitegeke na tutumbite kwaraniria na Boni Dorin Kaimenyi wa kiama kia Bas, Gilbert Murungi, Martin Murangeri, Valentino Muriunga, Murungi Kasimbo, Bonde bari arwiri kiumbe
David Karia wa ANC, Evans Mutuma wa kiama kia Nopeo, Enoch Mutugi wa kiama kia Wiper na Moses Kiremi wa kiama kia CCM. Tukiaraniria na Arweri Baba baruga MCA John Paul Kireria na akareta gitine giki kia MCA gwa kagita gaka nene muno na nande na abati kwebera. This time turenda change. Batiga tukuga atiri tukumunenkera 10 years ya kuja kwithura MCA wetu na bado igojino kuigua Anthony baruga bati satisfied na ngugewe. So kiria tukwenda thaiji turenda ebera turenkera mwana omutunge tona wange tukuigua tutenganirire tomba gwita kabere MCO ojo liku na kalite otogere for the last 10 years na ingwetikia mtu akaite kitene kiwa miaka 10 pora bundo bakuthaenda kuthithiria antu thaini athithitie na wakibachokeria mbere nguchokeria computers ba kwa nkado nuntu twetha na masinani gutiwe no umwe akuantirutite ngugi buru baba umpinga bonde guti mtu akuantirutite ngugi na kerwa ne akuga ni umwe nawe ni nkumwelewa kata atwire Kenya katije kati in touch na ground amenya nara tumite na nara turi president late president Moi ari president 24 years anto babalingo batukwe ni mpala no baukwe ni mpala barabano idoki kwao na batena lonji nuntu kinyori mutongeria uri mutongeria utongerita gwakunja mtura ukuringira gituma muno aikwira ukala muno kinyawe ngoka muria miaka 10 gwakunja uthitheti atia utongeria ni ta gwakunja ulo tumba kuthithia mantu monde na ntuku imwe kiabire mbeche-ini cha thirikari ko kunenkerwa ukamanenjire kidogo iko kwa uninkera ntubego jisti uwe akubera ninkarite muno ni athi wengo achoke ndiguru one miaka 10 kakulibwa thitie bubu nene kinya kwa wenja kenda amenya miaka 10 ni gintu ikaimono na miaka na gintu kinini muno. Arweri Baba ni bajukitie kanya kutheria imwe cia nguto na propaganda ire kuringwa kenda baterone kura. Baba rwana ni sana bauga una tendi project ati kandu ngiki nikenda ndukia kura cia antu bamwe na irongo na kubera oni guti muntu ndungika no tonda na kutoto na ria na wona ntuku imwe ngimura ati tukiwa ati tutethanirie nikenda tudukia kura cia goji kandi kana tudana pata niji imbamwe barauga oni angande project oni nte project ya anybody oni ndauga ndungami o karija Erastus Micheni wa muthamia kana muranjasho competitors baku bakambiria kuga atiri ugeta kuthura muntu nontu ni mwana ongania muthure ni nontu na kumba it is an issue but ngategera nkona atiri te kwithura ndi mwari okanana tikyo the only thing katuga atiri mwinya ng'ombe ikagia mwari ikeja kwithirwa mwari ria ni kuriteria ng'ombe ria ni kuriteria mwari bateri kurita nguruki na oni ntirunga mino ntundi mwari okanana mpewa kura cia sympathy no ntundi mwari okanana ka ndi mwari okanana but kaumo no karia no tongoria no boria aba Uhuru etire University overseas aba wategera resume ya kiraito etiugaga Harvard ni America utegere abogeta west kana kungi kanini ninka mbumete abroad teni ninka na kiria nkwenda go stress tikimiro kiaragio bunge egoji ya miru so abakimiro gyakwa ni mbiji kimiro yakwa tikiega but that is a non issue. Muchoi Damiano horo gutwa gitege kina tigiti ya Jubilee na ugite nethiritwe akiringithanwa bonene na murengo jwa Raila Odinga jwa Azimio ontobure ati kuoneka gukenera. Kule baba kuga manto ja Azimio onto tuli kiama kia Jubilee lakini nkabela propaganda hiyo tukathiria onto tikia matukuthura na utero kiama igaro eja kuthondeka barabara kinya bwa thuro imendete bwa tonya mbunge bia makabo watiga bwata ugeta kuruta ngugi uri binafsi ko uri bakwamberia kureta manto ja biama batu kagitaka tuli thura mutongeria tikiama nawe MCA Kireria uri na tigiti ya UDA akioneka kumuchokeria ndienda kulomba baki atoshindana nabo mtu kaigwa ndo nchia baboku kewa niwendete baboku kinya kewa tena nguo njega ugani baboku bamwe betu balijana nturene bakawandungi na kiama kia Jubilee enengo support William Ruto uga kamerene tia kuga gotuko tia kuga Raila kamera itia kuwi lunga mambela kamera ugiatiri ndungi na kiama kia Jubilee na nengo support mheshimiwa William Samoei Ruto tugwatanire ntuku ya rojo kiri gichunche kia biere twaranirie na kari na kuthunja imwe ya mirandi ya Igoji East aja Nteto ne Weru na uni Tinyari Kinywa.
Bakiariria akaribai kwa ng'ombe anene baukaria ario DCC wa Tharaka South na kinya OCPD wa Imenti North Alexandra Makauni boritie akaribaba gutuma ndugu ya thiri gatigati kao na aturi bao bobone nyuma ya akarigo chumeria na kuinga barabara ya Miomponi gweta Meru bakimeneria gutewa kwa kibao kira kionanagia ndagata iria igwatithanagia marimanti na nkondi na iria irikite gwakwa ntuku cia ruarua baruga ikarikariri ni rimwe ria jama inge ntubura butumite bakaumara na muthuro gwakagita ni kwithirite na wagagia mwankene jujujwa North Imenti na Tharaka South. Na miaka 50 na babu na tunyurwa munda na mana utunya munda no ntona bonge bakonziuruka ko ng'ombe gokwa na mantu mo na kariba kwa ng'ombe wa dini ya nkondi Tharaka South sub county arabakire muthenya gwemthe bakunditwe n'urugo nyuma ya karikare utigo baguke muthenya gwemthe araki bauge kuonania ndagaca imbia gukorwo na kurwa na kino akugikirimo kiurite na nkara aciari betu baba tutiere begagwa bena thina ino niigwe munde ndi na miaka 46 still ndi na thina ino na mathina mamonde imaminda uturo na itukwenda kuria thirikari agate batunya mbaria agate